Inge ai ti khanin englo kan ri sami to ro hi inna ni tamo 다들 나라 어린스미도 ngoro ri sami to ngoro abu tengala le 뒤텔들 behind oh it's already there oh okay hey amin ka shelo itu yo me ang ri so po sai 가서 가만나 가서 팔로 indra anh ơi tal como po den chaman le dem le শুধু আই লাভ টা একটু ক্লোজ ভিউ তুলে hello gom ho ini tanah kan lagi kan kemarin ini semua kan mungkin sampai kilo. ai mà xem một buffer bằng cái tư này thôi thì sao mà bỏ mà càng chúa với hơn một vấn đề mà ai có lum thar kan le mo chuanin cheng zaria tin kan han le ni choi sang ka jani ma kan han to na mo apon lampang hi dark blue nya ka mo chung khan tile lokte apani ni ha kop the nya he a gray kan ni le ngai lo blue kha mo amak eng he gray ti tlat no grace okay ai apani ni na hak thai ti khan mo dark blue le a gray nen mo wow ai sao nó thara này nga ringat zipsu thin pe pup em ấy azip kana kon ama kha no ma ti zo ka chelo về chính mình ha ai room kan thleng thian thil tharan hang han sar oi ตัวไอ้ถ่วมน้ำตัวเลย nak tu ka in thom dan tur nak tu te po ka kha oh nak tu ka in thom dan tur ki kor le pe khok match khan le pa bo ka win me ta an cheng ha sok sok ka ti nge mon le ka lo te an thil tharan lo we are going to have food in here let's get to the best spot let's go to the best spot And then every time I touch the soil, if it is dry, very dry, Then it will. yeah. We in Himachal, what we do is that basically all our organic food waste, we make that into compost. So we have this like big composting tumblers. Oh.